Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Субҳи саҳар кати ман хостам видео мондан ки свето мурдан, успет накардам ки видео монам. Ман гирем хай ҳози свето нестан. Ман нақша доштам ки имрӯз ами мошиная шӯям. Саҳар кати як бор самочистка мондам. Ин мошинаи мо худашам хеле самочистка дорад. Лекин бо бисёр равно бо пурагӣ гӯем хушрӯмани резинош инҷоҳошо тоза намекунад. Хеле ки мебинед ман инҷаҳош чиркин ҳастанд, инҷаҳош чиркин ҳастанд. Мехоҳам як бор шоткакати полнисти зубной шоткакати ман хали чистин молида ҳамашошто тоза кунам. Дараша дарунаш хела тоза шудаги аст ва ман инҷаша низ тоза кардан мехоҳам. Ман инҷаша умуман қариб ки истифода намебарам, фақат линор меандозам тамом. Лекин бо бинем бо бисёр равно чиркин шудаги аст тоза кардан дар кор. Салмона бинам ҷози дод задиса гворада бастм шав. Свет нест ки телевизорамонам бо машғул шавад. Хуб сар мекунем дӯстони азиз, шуштана. Дӯстони азиз, ман латоки ва як мошина дар инҷа ва чошида мондам. Стресс ва чошида мондам ки то ки тоза шавад. Мана полниси худаша низ средства молида ҳама ҷошо хушрӯ дарунашо рости ка ман ягон бори хел тоза кардагӣ набудам мошиная. Ама вақт хай резинашо тоза мекардам, не ки то даруношо онҷоҳошо барабаношо гӯем тоза намекардам. Аз сабабе ки худаш самочистка дорад, тез самочистка мемондам, худаш мешуш тоза мекардак. Медидам чӣ хел тоза мешад. Лекин всё равно вай ҳам хел оби холӣ каси мешуштак. Ман ин дафъа чистин андохтам, ҳама вақт чистин кати чанд бор бо чистин кати самочистка мемондаму лекин аҳамият намедодам ки то чӣ дараҷа тоза мекунад. Ин дафъа мебинем ҳози свет нест ки ман монам самочисткада тоза кунад, ҳамаша хушрӯ кунад ки вай бинем. Свет нест, намедонӣ ки чӣ кор кунӣ. Чандта корое ки кардан дар кор без свет намешад. Ман имрӯз курпаҳои кӯдакое камтар имрӯз ҳаво хушрӯ вайда мондам. Берунда мондам, трезек шуда мондам. Камтар ҳавои тоза дарод барое ки хела вай берун ҳаво нағзакак. Салмон намонда ки ман ҳамон мошинаш 10 бор вай пешаш омадам. Хобон муша ҷумонда ва корума кунам ба ҳазур. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед ман мавиз тоза кардистам. Свет нест, планшет инҷо оварда мондам, гуфтам ягон кино мондам ки ба ёдам зад ки свет нест, интернет нест. Беҳад безеб. Аллакай хона хунук шуд. Ман камтар трезак шуда монда будам ки ҳавои
خانه تازه شود که خانه خنک شد و گویم قد با زور گویم تازه کردم تمام طاقتم طاق شد یگان کینو باشد که کینو کتشته تماشا کرده تازه کنیم نبینین حالی چه قصده تازه کردم ماندم شد دوامش خیلی میکنیم سلمان اینجا ده خواب عجایب بود بیرونم هوا گرفتگی سویتو کای می آمده باشند همه پلانو چپا راسته شدن از سببی که سویت نیست پلانو نیست شدن دینه در روز گویم دم گرفتیم و کارو نکردیم خیلی پلیساز کردیم تمام بسیار چیزایی گویم امروز در مونده گفتم لیکن نشد امروز همه وقت خیلی نیم ساعت یک ساعت میکشتن تمام این دفعه چطور دیر 11 شد من ساعت تا سویت نیست نمیخوام دوستان عزیز نو سیتا آمدن و حاضر میخوام که امینش ششت تازه کنم و این درش تازه کنم یا که امخال پوشم شیو سرتی همشه سامه چیز کده یک بار خودش تازه کنن درونش تا میخوام با کمی دیگه یک قاشق برین چیزتین اندازم که تا که درون بیرونش همه ششت تازه کنن و زیبا نشون میتیم چه خیلی سامه چیز که میمونم من دوستان عزیز من درش تازه کردم و حاضر سامه چیز کده میمونم من علاقه درگیروندم شد من یگان رژیم میگیریم فرقش نیست رژیم و هر دو من این کنوپکه زیر کرده میستیم تا وای پیدا شده نشه من دیدین خیلی پیدا میشد و از ترت زیر میکنیم تمام خودش روژه سر میکنه سامه چیز که و به هیچی درونش خیلی که میبینین خالیه ایادم برو ماده که کمی چیستین اندازه میشه با یک قاشق چیستین اندازم درونی برابر نشده واسه میشد و میبینیم کنی چه خیلی فای میشه درونی همین برابرش قریب که گویم پر میشد آب تازه کرده میشد شد میبینیم انا میخوام ایادم برو ماده که منی پایانش کشم خیلی گفتم بعدی که شده میشد با میکشم که برام مصرش اگر که مصر جمع شده باشد تازه میشد انا میخوام خیلی من لاتو کششم دوستان عزیز من لاتو کشانم خیلی تازه شد من اینجاش میبینید دوستان عزیز اینجاش اقا خوش رو تازه نشد هم جای неудобный بود که تو که من پیمالوکس کتیشه کم شه اتاق خودشم خیلی توپ تازه شده خیلی دوستان عزیز باید خیلی که میبینید دوستان عزیز من خودش تازه کرده استه درونشه این درونش بقریب که پری اوبه انا میخوام دوستان عزیز من کوچه برامدم اینجا وای فابرلیک هسته فابرلیک چیز زکاس کرده گفتم هوای چیزاش آمادگی هسته از یک بار بیاین نیستن زنگ زدم گفتم رام با گفتم یک بار زنگ زدم خیلی گفتم که حاضی میرم برای مجدد کردم در کار کمتر دوستان عزیز من ماشین تمام کردک شده بینیم شد من وایش چی میبینم درونش چه خیلی تازه شده استه من دیدین همه وایاش برومده اینجا حتی مصراش گویم کنی من این قبطوش من اینجا رو بینیم من اینجا هاش به حد چرکین بود من اینجا هاش خیلی ببینین خیلی تازه شده استه همین ویاش سفیدی من همین پلاسماسش نمیتوفتک من گیریم خیلی تازه شده من اینجا هاش به حد چرکین بودن من دوستان عزیز خیلی درونش مصراش برامدن حق مصر نداشته که من با پیشکی چخلی که گفتم تازه کرده گفتم شد تا که شهازی میمونیم و تمام با آنچه تازه شد اساس اون که بوی یگان چی بوی بزیب نمیکنه دوستان عزیز دوستان عزیز من جدا یک پلانشه دا یک تا پروگرامای خوندن برای خوندن هسته هوای اسکچت کردم گفتم بینم کنی کودکو چه
یاد میگیرن یا دویم بوکواش من این دیدی دویم بوکواش چی میشه من اصلا نکنم من نکنم خیلی زیر کنه و نه یکمش نه دویمش چی گفتی است نو دویم بوکواش چیه این اکران زیر میکنین اما چیزی هست میگوید با من معقول شد نه ناس میشد بی ناس گفته است دیدی دویم بوکواش چی میشد با من اصلا نکنم زیر کن دیدی سیاوش میدادن اتو نه دلشش چیه کیت زیر کن دلش بوکواشه من اصلا نکنم زیر کن اتر سیاوش چقونه دیدی خطا شد ناس گفته است وای من اصلا نکنم وای سیاوش نمیدونه تو میدونی کجا من زیر نمیکنی بوکواشه ناس گفته است ناب شد دیدی و ناس گفته است میدوده تو کار فرمایدن نمیخواد کلاشه من اصلا نکنم سیاوش کدامش خواهد زیر میکنه کنجبو واسه کو آیا چی گفته است نیلوفر نکنم ناس گفته است من نام میشد ناس من جا ممیز تازه کردیستم تمام جشتای کردی نیلوفر یا بار دیگه فکر کن ناس و زیر کن آخی تو کدومش آخی و کدامش های چی میشه ناس گفته است نکنی است این به نظر من رو این دندان داره какая буква ره давай زیر کن یاب دلشش چی رو ت آخرانش های دویمش چیه رات گفته است یو سیاوش تو خودت فکر کن چیه نویس تیز رات رو با فکرم 10 minut میشه تا ما وای میوبیم وای دویم حرفشه اینجا یه آدم تازه کرده دهنی خودش پرست است سیاوش با مزه های معقول شده اینجا یک آدم میدوان نه گفتم که هوایی همش بود کن جوچکه میخرم تا نکده نتونست پوششم خیلی تلویزیون ده فقط خیلی کم نه مجبورش نکردم ده من اینجا ده سложنش بود بعد لегкиш بود نه بین کنی سложنش بود بعد لегкиш بود من سложنش انتخاب کردگی بودم برای همین کمتر دشوار بوده من این لегкиш آسانتر و نقصتر بوده تست همش یاد گرفته کنی اینش چیه یولا نویس کنی له بین کنی میشه گفتینه یو له بیاد پروگرامای نازد اما ده محقول شد به پلای سیاوش این پوست کدگیش نه ایناش خودت گیر چین تازه که خور که نویس کنی بین کنی له او دیدین уже 15 تا ویشه کدای ماما نویس کنی me молодец мана дӯстони азиз нилуфар худаш аллакай ҳаракат кадестай то ки ёд гирад ам хе додестамша ки то ки бозӣ кунад то дилаш задана ҳами як бор ду бор мекунад севум бор хато шавад агар тамом гирияву нола оби дида 6 қатор оби дида на старт
ва дӯстони азиз, яке аз тамошобинон наистиянд ки апай Нилуфар шумо чиба фақат хона дар хони хешу таборотон намерен. дӯстони азиз, хешу табори мо чӣ хеле ки медонен бисёриёш дар Душанбе ҳастанд. дар инҷа гӯем умуман хешу табор қариб ки нестай. ва хешу табори шавҳарам бошанд, бисёриҳошон масалан холаву тағоҳошону аммаҳошон ҳамашон панҷакенда ҳастанд. инҷа да нестанд хешу таборошон. намехел дӯстони азиз, барои ҳамин қадар гӯем хеши наздик дар инҷа нестай ва ҳозир бо чӣ хел ҳаста то ягон маърака ягон таклиф набошад, ҳеҷ кас масалан ҳамин хел хеста хонаи як кас намерад, то таклиф накунанд, то ягон маърака набошад, то ягон гап набошад. ба фикри ман ҳеҷ кас хеста хонаи як кас намерад. ҳозир ҳамин хел вақт шудагӣ ҳастай ба фикрам. ва аз сабабе ки масалан фақат падару модари мо дар ҳамин кас ҳастанд, барои ҳамин мо тез масалан вай чӣ мегӯянд, падару модара таклиф мекунем тамом. ва боз бисёр вақт шавҳарам намемонанд сёмка кардан хона. агар ягон меҳмон бошад, чӣ хеле ки ман фақат мегӯм ки масалан меҳмон омадагӣ ҳастай, ки омадагӣ ҳастай намегӯм. барои ҳамин хотир, барои он ки на ҳама мехоҳад масалан ки сёмкашон кунӣ ё ки номашон нагирӣ, гӯишона ки масалан ки аст ки нест гуфта бисёриҳо намехоҳанд. барои ҳамин хотир ман мегӯм ки меҳмон омадай тамом, намегӯм ки масалан киай чиай гуфта. барои ҳамин хотир дӯстони азиз, намехел.